Kispa ngut kinong shong shnong na gajat menreu hajong ki basa Shillong. Rengkat bak senjuk hajong Students Youth Voice hagajan miat jangka kan reu teruk jeliau arajar arpun reu. Kila penlong ya gajing thang mombeti ya kanong bak Shillong. Kani gajing elang kade ben penpau gajing sngolem bat gajing penrem halor gajing klat kensan jong ki arut kisamla na gajat menreu hajong. Kibala syam ya kimet yap jeki ya kerukom ke basubas niau ha katsau teruk jeliau ha kashnong lum sopo. Kabahap apa katanat laim kra. Kini syam bentah kena gajing thang mombeti kila penpau gajing sokya bat dawa bade ben penyo gajing bishar kabahok ya kini ki arut kisamla. La ban kerawang ni bahaka katsau terik jeliau arajar arpun riau na kalian ki pulet kli ojing tep bakapor nyo bje men step belalap kimet yap jong uwe briau bat kawai ke briau ki belas din pasi ha kawai sem ke beran dulum sopo harut ke surok Shillong Jowai. Ini kibal klatno kidi kibal tep kerteng kum ka pronome hajong ba na balat Southwest Khasi Hills bat usemanto hajong Naranikor Southwest Khasi Hills. Yagi met yap jangki lepen kit no shanai grims kenang ban ban pendep ek postmortem. Ki pulit kli tho bagajing to okit ke benengkong ke penpau bagane kedai kabala bendai ba kila shim hi la kijing im. Ndai la kedau pada bagi pulit kin sepen syai ba andala yo ya ke report jang ke postmortem ke ban pencisha ki ik baro. Halor kane la register ke mokok duma hapo ke unnatural death case haka thanat lem kra. Habakrani kila pathai kubor ka bini hajong ke beriga para jong ka samla pronome hajong ke balaklat no kalau ong ba ke jingwan jong ka hangne kade bandawa ke jing bishar ke bahok kalau kene ke jing klat kalau kentu bat khot yiki no shong shnong baro ban kershan kene ke jing dawa kenang bakum kini ki kam sniu ken jashu yaki wei pat ki bri ke basong basa akonong ba Shillong ka bini hajong kalau kentat mardor ba ka pronome hajong bat usemanto hajong kila shim hi la ki jong ki jing im kalau kedo bakat kum ke jing I ha ke video le tho shai ba kila sha penyap kali itu bahaba pet ke jing long jingman lala abni itu syai bakane kamde ke jing shim hi la ke jong ke jing im namar kumbali I video basa priang ke jaka kalong ke belengkot ba bat ke yeng ke badan hang taru kami hap setia ban yap beriau lada sedien pasihi kalau benrap ru bagini isamla kim dan ki jing hayeng hasam ba kim shim ladan dau ban shim hi la ke jing im namar ki dei buan belash konong ba banerap ban besai laki yang kisam namar bakimla ban tip ke belajar kata kamiet ladawa bagi pulik di bentok ket beniak ba bagi no shok shnong ru kini snok tilang ban yo ya ke jing bishar ke bahok ka Jyoti Rani hajong ke badai ke presiden jong ke Shillong hajong students kalau ong ba kilayawan langkum ke kenhun jat ben riau boper ban penpau ke jing snolem ban ai ka jing buram ke bakat do igni ki arngut ki beladu no ela ke jong ke jing im kalau kedau bahaduk menta ompat dan batip ke dau tenrai bat kum bakalong ki pulet ru kila penpau bakim patip ke dau ke pesisha kumta kila kentu ki bor pulet bagin shimkia bat ban tokit benia halor kene ke jingja. We don't know what the matter is. It is a mysterious death. They claim that it's unknown death. So now we just want to request the police and the government to look into this matter seriously, and so that they don't give they do a proper investigation and also unfairly. Thank you. सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। देखने से पता चलता है। देखो आप लोग जो वीडियो दिखा ना, वो फोटो में भी जो दिखा वो कैसा बैठ के और उसको उठाने से भी वो जो घर है ना उसका हाइट भी नहीं देखता है। देखो आप लोग भी वीडियो में देखा है, फोटो दिखा उसमें ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि उन लोग सुसाइड किया। सुना है ऐसा किया, लेकिन ये तो मर्डर ही है। हम लोग को जस्टिस चाहिए, होना चाहिए ये जस्टिस, अभी हम लोग को चाहिए। तो घर में कोई प्रॉब्लम है क्या इन दोनों के बारे में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे हम लोग को अभी भी कुछ पता नहीं है क्या हुआ बोल के, तो हम लोग वेट करेगा पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आने के बाद। श्योर मतलब कज़न ही बोलो। तो आपको क्यों लगता है ये सुसाइड नहीं है? सुसाइड करने का कोई, और वो जो आदमी को देखने से पता ही चलता है वो सुसाइड ही नहीं है। जैसे कि वीडियो में देखा, आप लोग फोटो में देखा। मैं मेरे बहन का इंसाफ के लिए इधर आया हूँ। इधर कैंडल लाइट मतलब लाइटिंग किया है इंसाफ के लिए, ताकि हम लोग को इंसाफ मिले, ताकि ये हम लोग का ये किसी के साथ और ना हो। ये जो मेरे बहन के साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो, चाहे वो खासी हो, गारो हो, हाजो हो, या फिर कोई भी ट्राइबल हो, कोई भी मतलब शिलोंग में ऐसा घटना और ना हो। इसलिए आप सब लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए और हम लोग को इंसाफ दिलाइए। हम लोग खाली जस्टिस फॉर पोनोमी हजोंग एंड जस्टिस फॉर
है? सीमांत सीमांता हजम। हम लोग को खाली जस्टिस चाहिए। हम लोग को बस यही आप लोग का निवेदन है कि आप लोग हम लोग को जस्टिस दिलाइए। মাথানি রাখিয়া করে তোকে হিনা উজাতলা দেহিনা আমলা জাতলা ইনিলন্দনা জাভাঙ্গা উজাতলা দে করে তোকে হিনা আমলা জাতলা ইনিলন্দনা